abusuafo mechiache obi a ema obi akwaba ade baba Grace TV so mejidi se twedi ampo nyankopon to abusua obi ahoye odaroma so we PS watch channel yiso na subscribe ama me na wa share ama hofo nso enye bi ahwe me se oba edi nyame hwa na onye wakoma so ade emfama as usual na nyame adom ye ne akosi obini asa ehye yo santema mpo ni ba ya yebedi nkomo nse tadlumba nsense mo a aba yeguso etun sere ne abasai nipa baako a wogina mu yie ache na adwe won nsem we ho pa eya koso obini na brown no ya no koso den se waka to Ghana fo nyina anim efa ba bia nsem akodo se na adwe ye no ene ye hu nsem panyifo to ho anama wetimi aboa amaso ya ba ntina so yebedi nkomo bebre timisro ka me ho amema obini akwaba ne nte eboase ne twen komo sinia isi ache da okode boko yes and there has a tuntum who's one different we there you can't tuntum dia na say no ma sumadrume and say ye me mame nyakopon fa no so e de me ba atasefo asase su okay waka nkyeregu okwa kura afra na onya mfie 85 and you watching 85 years many the last born many the kachiri nti me na me ka achiri no say your PC okay una be PC na nim ba na kasa na bibia na free mu no yesi anim okay before so bi yi awode enu nyina mu apie no awode no ma na woni enu mu je bi fini ma ba asa ba woni bia na esi okay to be di kan apie mu bokwa na to fi mo PC okay na nim PC ana me na me ka achiri okay to me the last born na ukra to me na so be let's say nra any 2 weeks okay no free mu nti na se mabotuntum nti nye sebe numba hodo ene ma me kosua hodo a kani kwasenka evinka interview mbunka e baso na emu ni na wo tweda no ehye ya wada ebe okay let's say 21st okay ebe ya na 21st May fine asante mampo nwanse asante mampo let's say o free mampo na do ani hwe ofiase road okay after what track robo junction sunny and afro abepon na it could be all right in the nice town be simple nice town be ona e be di na wo tweda no nti mesre ahwefo ene atiefo mo benche nyina se mamia ekwakura nti mama megina ochi okay mom chi dom ze me maame mama me chichi mere na de wo no na de wo se na maame na mo join band bi mabofo ni momo okay e from kwakumankani Omansia band the family band the medical kwachim da mo fa na budget tie mo fa we na bodondo we na bomalakas we na bo fichua na form 4 in 1 mo bo gospel mo bo high life so no mo bo adwan kasa be isu tumpan no so no mo bo de obe isu prepensuwa okay asa na bia ye no kretu no sa bo that time no ma hit system no nti na omo ye well known Mampo district no okay na Kumasi kakra ana no mta kokko so pa na okay Kofridua eredek onyina ana Accra so sometimes but asat now no mo fa no bia fifi mi na bi so embre but mo fa asenum embre be fe no boat ene me fanze mo fa no mani bi so attack over okay aselado that's so tina ma meti asekwa no to bia na awonkyere ba na okoboa ona na yom leading vocals a obi anim se fe na anti adwoadwomo Mampo ho e popular pa fa Roma Catholic wum ye bia o ase wedding bia o ase wanto no kro bobo nsa bode o ase sinta tiefo na hwefo hwemia meja na enim ma mi na 21st May ya wada ya o si Asante Mampo enwa ase painting wase ti ofi wase na akọ painting okay painting as na hokwa ene ho no bu za be sa ya no on say ebebuo no okay mo na be ye corrupt but obu a ne ekose okay esi pete mo asase na hokwa se pete mu lolo kwan asase e pete mu so akofa se osi dance ye wasase bu ya aban dia ye oman ne dia ye o de be project de be ya na tada pete mu okay
asase no na okwa ko beto na be da yi Okay. to fi say da yi no to adwen say wonya asase ko obi fa aka wameto Say that. ntina mka say baby wo ha baby obo sa no bi ka say obi tim ka say baby say obomu na kire wo do obomu na kire wo do che say obi ka say obomu dudu obedi na kire ado awado ene ne fa benti sa ni padodo waka o ma bomu na kire wo do awo so obomu oboni kwa kan ni pa bomu na kire wo do awo nipa ho ahomte etu timi form association ni pa ni na timi te wase a kire wo do awo Okay. ana ye be ba ko bi ti say ama yonko ntwa nkwa ntwanu bi ama yonko ntwa nkona ntwanu ene ne de pede but the rebel na nkasa so ama yonko ntwa nkwa so ntwanu Okay. no bi kan so ama yonko ntwa nkora so ntwanu Okay. ti ben bebre mirpa mu no ye be chechase be di wonkomo Okay. And yen shasi ni ransem we ye shia ye frida ye shia be pemne sem bebre na si ye si bi ni say anakofi bisu akoboko adu che say onti ase di ntia na apa akoso de krata ba but say be che say etuno eni ntino sadia na no friend na apa akoso hembra the fan town ne two hunsensem ne ye baako ma me akoso ase celebration of life and also cause we US agbechime manu na ye di echedi mu amane boss mama sign and nanu ya that's was it Enra obusuanfo court efa lumba watching sensem ya celebration of life wa na ma me akoso abrempoma ne of ya poko ne obusuanfo person mo ye ya na kofi usu na to park the court down court say sabre o ye busuapo nti won pene mo ye say si ya busuapo ni fufuro ya na pakoso ne no ne busuan aka wo ne ba ye busuapo ni di asempa na busuapo ni ko abrefo so di court down court so obo so be kan ho Enra court ebu ase o ma kwan busuapo ni ko abrefo mo me kan asem ne ho bi ti nyame adama 29 for ko abrefo eke di asempa busuapo ni di asempa ha ti next month o mo ko a say busuapo ni ko abrefo so be kan asem ne ho bi a is a nipa 5 ni wa be kan no ma 5 wa o na ko fiusu awe ya for ko tina court na o mo di asem ti sem bebre na akoso se na be bia ye ntie we kakra ya woka ya fancy me ho edi kan me chia o tifo no hwefo that's na im say di ntia sab bia America no o ma hu me ko fo bebre so ko bi ko no di ko announce bia ise na ko fo bebre bu sam say dia im say me maame e ka mu nti no o say me hwa akiri oh okay na me yam tutu ye kakra internet fo ma hu ko America ni bi ko me media minim say o ko aka ni ade ye we me ye me no ma ye say me kwa aka me ko bi evize die na ogina even maame ko say wa chipa no na nice guy ko bi ma contact pa no fe no Chasti oh okay wa contact Chasti oh okay on the kana car bi no de car be si wa me yo no car bi na nko person o twen maame ko say wura enu mu okay oh kuma say that be in America no okay nice guy bi no on na I contact no yeah ma contact I contact Chasti or Mrs Tapi oh okay baby a wo bia no contact me chia wo okay to gina mu ya adwuma no so maame kama ye ka ho bia baby I tell you say me na me di kan ko ye ekunu ba say maboka agu maboka ka susuro ka mabo aya sem ka ba o enu ka kura mabo ka she me maboka o yes atiefo me twa me kama me ene say anza ma me akosia di kan ba Ghana no ana sebe manfo nim bebe se luma yiri ni me na me ka o ma no mta no hu bi hu se makada o mra na matete nsem se wa poison lumba ba leta na lumba be yi na no wie no ba na me tie story na hwe ma me no na se wa itiase wu hu me kwa na afo ni hu me kwa zisi so nti minya do bi mama me no from that day no okay na ko for friend kasongo gini picture do na me se ama media me ware na ma ka de o se lumba anya ama no bia no be ya ama no ti na be di ka declare yeah and then my first interview somewhere December last year crowd kan ya ama me se ka me ware no mla sebe ho na makono nka ho okay we see ni no ma som no me ka interview no ama ni ye ma fe koye afa de e kore ni kodem na boba Ghana mam se ka so oja ka no so yi oyi sa wine champagne mo ma me di kwesi dem mam se ka me koye no ho ade am de be ka ho ama ma di dwa toto no ma to me to petia afa de e kore ni kodem mi the way I say mami enwo sia ye fei asia ye ide ase mo se proposal be come more tama me confidence level no aba form zero e ma zero ba kakra ho okay enti ka ma bo no okay because na me pede say cause ade akose me kwakoya ma no me se nyame afa ye no so aya ma ma me no
what I say and kwaba maame no mu it is because akoso se wa ho na Nyankopon ehwe pa de ebu atan dia am say ka heavy wo ha yenum say di nke be ko bi amen if say ya restore ye de maame no nkwa awura ne mu ene me ka maame no sebe okay sebe maame no wo ye wi na wie na de ekoso se maame no wa nya ajapade bia mpo a ade e wanya na so bo se ajapade if say wiase ade e so mbo wiase onipa umpom ene wa ho den ya ka mpom o tiase mpom ye se wonyare ye umponum ponum sisi so ene se ene kaze mpom ni ye ahoden de tibi kwa nya e accident tibi ba ama ahoden tibi firi unsa ya le da ho tibi ba mo tibi firi unya sade ya ka bia e bonus se maame sade ne sa ka wi ti bonus no ni sa no ma na amanfo se wo pre ne pre no pre ne dia no se ne dia wo se saka ti na de wanya na sombo esene sa no ma no mpu ti da do ma no kwa no ni wo fe na japade nya japade na obepre enapade mi so mi de twi fufura ba enapade adada bia jankwa ne pa bobra we de oba no obo de bra eno deserve so obepre na de to di ka pre kwa na lumba tiase okay o mla odi nkrata ba se kodu nya no na nka de deserve no ne sanka no ka we nyina nka ama na we no me de be fa konya we so okay na madankofo bi ase okay ene say medical adalumba na nkasa mu ase first yeah okay no mabeda first last wase second yeah no mabeda busapani confuse wase okay yeah no mabeda Ebenezer ase okay no mabeda Roman father ase yeah madafia Sosidega ase no madafrida free Yesu ase okay na madawo nyina ase na omo ka ho a sebe omo fi no home nim story a omo de emotions and personal gains be di maami atam okay the year na me the judge no di kan judge first case no kumase ade ase okay the reason is say amasa ankase bi ebu asem no e ma maami no kwantam anke be lumba yi ama kofa maami no kra shaluso oh okay what I say ana sankofo nyina so no yehun se omo ni base bi omo de beta maami no kamo issue bi a issue are supposed to deal with lumba so what I say okay. Ada na maami no beta ke maami because of the no mu free eba asare no ma ye no bi so yehun say the woman need people also for like us also defend her okay ade ko defend maami no so no apeja maami no e de na compensation be ba this is gomo anya sa e kai masa e na luma na ba onyu bi say na nkomu so be ku Yesu Kristo e de aguna ni ma se omni se do numi se ka obesole aba ba ni dia hwete amantin na so ankomo anya what I say na ye Israel say obebu erade conform na he enti no mu fi say ankomo be ka ma me na sha ma me ni nyankofo bi enya kamafo bi imagine omo ya sa na ma hye ye no so ahoden okay and crying me so yes be gina mama me no ye gina mama me no so no ye gina no eso abamfaso ya mara wu na no akwa America de na me be duru ho no na no America de e course yi na ma me kra to me yam hu sai ma ankuku hunu omo mu gina na chi no ankuku hunu ye ko na ye ko ye no eso abamfaso so far so good ebia obenya a little bit nipa su nipa su e wo ba bia na last meeting mu e wa solid or politics mu e wa busuamu na nyeku ya enche bia from nowhere it is same baby si na mum no ya hwe maame no tebia na wo sese na gina won dia I'm telling you you see what America no bro I wish I was there wow I wish it means no more teacher citation bi me citation there me magime there dada anya klata ma jemi die wo nyamye nim ma jemi die osunsun amanfo bebo abaso comment section oh yeah ma jemi die osunsun ana minim se ho no nyina no just say omo most no omo TikTok na nkofo here that recognize omo more but ye can analytically ye no ma de akoma pa ne kureko gina ma mi na chi na e kasa ye no manfo hu se ye no mbi so no ya boa papa acheche nsem ma mo no mo ntin nsem na se bibiri so atiase okay it mimmo mu de kata no mo ji nyino mu deserve yeah support wo mo
omo ya de me say bia me de ekuru kwa ya prepare da wo na emu me ka say madi kan je me nya bio Sunsum waje. me nya bio to see that woman being that day being happy no I know you're okay now. Mission accomplished. Okay. Being healthy, looking beautiful. Now me come. Say me catch us and can lumba nimse man we be sa wo fese ikra. Then why if catch that na lumba na ti unu fufu. Me sure say by this time go nya mami you see no. And I'm sure say be lumba sunsun tiase. Na lumba na mu tiase pa say ni padiasi a. Why you all be come am no beku. God the woman has become so beautiful. And when me who say dipa sometimes ya na nyesika. Ya nya aduan papa bia obedibi. Ya na ya asumdwie eni nipa e ben wo abehye nkran yes nipa nti ne nipa wo wiase okay eti wiase so ti wiase a de ba kwa me susu na bia me ka wasam se obetima sidan no abede wo kakraka na se otwa fencing etwa oda nwahia kakraka maro nkuta suban papa obi betimi afura wura dompo won no matter how long it is abebedu wo okay maro obi so betimi sidan takwa me bi and I was always come was sit down no war at them but when the pantem sunu ye ebro so obia am for timi twam kwa ye obi fufu bone won twam because one wato huhum wo no chese nipa suna ono ma di ne ye no esusum nyina atware ho hia edu wo akuta dwuma no wo ba susum no ubetim kwa nya call bi kra ma atwa kwa ubetim kwa hia kwa hia okwan so sawo ni bi na mame akosia ebe de nisese okay what I say nipa susum atwa mame no hia to wall afa no me ka to so study a obia na obebe mame bia na obesate se wo the study case ba obi obe mame they look at them everybody are looking fresh wow what do study a what do study a study case ni hunkofo bi ombedi mame na chi now look at them wow ani je when the woman is happy my yes men okay ya kana kwa sesa so o dey look at you now say ovuru nyina ahye you know when no if you say ya ma you say me previ na kan ma kama se bi da do boy e hu no okay oni ensin kunya bi ase ya ba wiase ada ye beko yenim nipa ye beko no yenim enti uti asase so ni nipa bia ni ne yi okay me kesi e ba yi ni se bia me ta obi da bi da ne mo me ta asem wasem na wudi menye de asem won ye didi wo a evi sama me akosua kwa na mota lumba enti die nkofo bi di lumba yi etwa yi a nipa tewo sebe ekwa ofa so owu ye ehunu ba bi ekosie no ehunu obi kobusa na fam ntokwa aba aye wonwonan na busuafo immediate family look at how they are even struggle do vi say we lumba sisi na o hese de ni ma tempting kwa ye di o matem e dey for charge say to o mo so ni nua ba o so ni inside ni ko school o so ko school na lo ba di su di na chi e di na chi am I roll lumba tempo am on the galley lumba no pawo no the last action na chi di na ko school o tu kwan ni sika kan no sade ko ja no kwan na se mami e fa sa no ma we nyina mu na masa ban for di bi da ton say brims na mu di gu mami ani mu ase mami kasa if was seeking justice no wo kwan papa so several times onya the visa say musu that's what your problem am also on quite the problem on impact and upon that no nipa na mo se mo kuma no ayeluma na se nyeluma na mo kuma no you people are fighting for some interest bi say ka mo se mo kuma lumba dia man say the clan nya ni je bia those people are the people also come fight more and those people are not being violent to anybody okay. They just demanded the right demanded. You say be our more boni bi anase there be. Almost saying the pussy. Saying that here. Me we be man who me fam many kosu say hu no. Mo me fam many kosu mpon hu no. Ya say mo. E problem me be man so no. Hwe so on pena sem so a. Wa body di wonwum apafo kosu say wa kosu be mpon di no. Ya menyu bebre. Na ke de mututi mami. Mami ba so on kasantie obi ada. Na no mo call maybe mo call to a amko manhia amko ka antem kase amuye so si fama busu pani kwa ne sede didi ne si kwan na menim ewiase on ye fa nko ba bia o okay ne momu no so obi ade ekuta na so be chi nsansa na wagea
as long as what awia ase oh you can say awia ase atase awia na ase and you na ye wo okay unya ntra soro ne de bibia ne wa hinta wow I'm telling you that's where we are see wo awia na ase awia da so ana be awia ne be ye bi ba bia mframa e wo bia odipa bia hu me bia ne wa Nyankopon ni ho wow ana wo ya de tie nipadua wo ya makra ne wonum no kra no so no re ho a ana tie nyame wo okay ti de obegu bia so betwa ti de ekoso no nye se de enum bi no ye fa ne se ye wo ye personal interest bi but wo hwe case ne critically a de nipa bi ye no se nye sankofo enum a why do you people know Lumba? Why do you people even know Lumba? Mama akosua bempoma no ne ade Akosua bempoma ne maame ofaya poku Fosina suemu ansa na wiase be ho na wiase be ho no ti se be sanka wiase agofo na nsonu ma medu sa pepe so na anka wo mu ka maba challenge sai ni pa na sa won no no kran chan na busuafo yi ne nua ba mama be pa how could you now kasa kusha bempoma by photo or by fo anka odi nua be ma ni duru ba bi odu ya sa na wo no ato wi na bobo kusha bempoma be na nipa na chiase na o ye bigger hit no and nobody knew about it. I don't say about the you know that time. I say, if you ask me, some be you are white two no computer word and another frame. One says you're in your AI and can't be move. Some people are behaving abnormal life. Whenever they're doing that, they try to claim say they are the wisest. And whenever you become smarter than them, now what become a problem? Not a problem. And everything has come to involve with money. And when the money comes to the other hands, you know, what other one, who needs to be another, they try to money. And what other would be in you know. Sometimes I person will pull scan. Who needs to do him? What's the more than what should have to pay? Yeah. It's a natural than other kwamo. So, bro, you know, America, you see, you know, I'm very happy. No more me bonfire, so say, I mean, I'm going to go home. Na omo so support no nyina no omo di na chiri nyina na me mo obi ahoban na ye hwe because assembly no I na dey better da until say Lumba na e bia no susu no ha mpa no hye ba bi say owu ye o say wo wu ekwan fa so owu ye o so owu no kuram pepepa mpie epie kwa na bempom mo nya ni ngwase no mo ni magu ase they were looking for it say sanity a epie na se bibi su na ye no a ye nyina ye nwunu na ye fa sembra na beba mramram se sunsuma sam so na sunsuma sam de de beda ne da ho ene na cha lord ye da ho na me ka sama chim se wiase ene da ho se sunsum nim no man honam de na bi obusuro de a binim bia bibi se chire na bi nsuro de a e da ya bepi e da nya cha obefi ese chen wona fi cha this is so to happen to me what so to me wow okay so there's another for celebration of life of course it was nice na me di ba ko so okay Akosua Sewa has supported Lumba nyum to mu e o mra ohia no day one okay sikasem aduane die mu enam nkata mu instruments build mu studio session mu ana ne di sa ba ne nyum for promotion mu evia Lumba sa wuye kwa na sebe conform pesa Akosua Sewa be taking the rightful position now because of Akosua Sewa didn't know still Lumba songs are being played everywhere he's still promoting Lumba was show no mo ye no ho no Lumba nyum ko a na e boy ati some Lumba ye adwuma na be performing yeah na Tibolas be performing Kofinti bae yenya oyemanda na Samoa me ko to me aminu ama no my Daughters of Glory Jesus wo ye bia so mampo okay sebe ma mi kwakura yi na o say busuanfo bu am ko so ma yesu kakra klase o mo ka chem se na ye be mi kakra ka be mienu bi dra mo so okay so mo ko ya support de no abuba ya support mo fro no mo ba mi papa mi ne fe na namprachu midway o skapa me ba be mampo to mo ba ho oh okay mami no mu hia mi edi nkomo kama that was Saturday na mo from ba ho o mo ya de ba adeche Sunday so mo wo I sense prince era for 6 birthdays asida o mo ba mi no mu edi nkomo say na o say time mi hia mo ma hia e na edi
25 years. Asante ma ekwa no. Okay. Nana hima kura do to so me nsa kwa kura. Okay. Me no mu hia e. Ana komodidi mo nam ka say oh. Say the Cynthia voice here powerful no. Na unua ma we no so back we di na ne Monica back no. Ka me wo hye say anka mo ne tiwa be nyum baako. Sabes no mama tiwa tia. No tia. Yeah, na ka hear the powerful voices because asat na me wi ase amete no. Em say koyi Kutinovu Stimo. Okay. More international, but over locally Ghana, there's never be any powerful a man be there. Yeah. But to me, there's never be any powerful voice I've ever hear like Cynthia and Tiwa. So come to secular they can be bad. Wow. Secular so maybe a fan of tenor. And I didn't know almost so yeah there. But all bad and sa we don't call you boom. Sa Cynthia no. No disrespect to that two sisters no can no. Omo go munim. To man ye leader no. Cynthia and Tiwa. Wow. When you talk about voice, delivery, how much kutanyo no. The komienu e kan bom no come to be here nyum pa daughters of glorious future Tiwa. Ha tell you. It as my daughter is Cynthia can say no say ka o me number. Wan ye number ninti no. Ka je number na push me a. Na ka so no ka be here nyum no ka metimi atro. Oh, okay. I say what you. Oh, but now you late. Te go mo don't come so be kobi. Okay. But so yi ne bobo say dem so me dey me maame. Okay. E dey bobo mu no. It's a car celebration for omo baby. Omo dey omo ne akoso sawa na atena. Omo sister Fanny. E classmate ne akoso sawa. Ana akoso sawa no mafo nim no. We generous dada o. Fini mo comfort you. Oh, that favor na dada. Yeah, area yeah. E do baby wan na ho fe no dey favor. Okay. E no ho na me abode ka ho. Odipa bi wo so ni sunsun. Owura ba bi na hu ni di million na. Ase wa perform. Wa ka sabe respect no. Obetima obekọ ba bi obetima ko tena chire pa. Ese ba betena betena ni. Yakopɔ sa no obo bi a ne ne. Obi wo so na ho fe. Na beko. Wa cha se. Okay. Say dey wiase ko no say aware ne relationship kwa no obetima hye oba. E bia na ho fe. Na dem kan dey ase ne pe. Okay. Ufiri wa. E bia after ho fe no. Obehwe hon agromu mpamu agudie. Okay. What I say? Okay. Unya ni mienu wie. Ni mienu timi fono. Awon fe timi fedi. Mpamu agudie etimi ye wiki. Okay. But we lose the right touch of the humanity. Sum ne wodi panum na. Na unya odi kan nya, eno ye forever. Wow. Eno endi enfedi. Okay. Enti na oba bi wo no be ma bitimi tra forever na omo de akoguru no. Eno no omo sum ne ko hia pe. O ma hwa ho fe o ma hwe ho namu ta ko se wa de ne ye sa de ne bia ukuta sa sunsum na sa sunsum no cherish sa sunsum na wo tena se ya forever na ka mo tena se ya che ti sa ma me no de be bom pa ye se o mom ko di na chi ni nyina no sa ibi abia tazus bia nton so ento mo mama so na mo to mma so a be ma ba mu a ye nya me ma so a mo sa ankofo no so ada be ga wa fo so ma me ma so ma me chere se sa ankwala no no mo ntam mo nyo maso nwi ko ma me no ebi akonani na mum no aduaba odi aye no in the positive side e no wotwa dia to no o deserve say ma me ni deserve so ye bia o ti munyan na krani na ka okoto na dia ben amafo se o mo ntia se sa se kura bai waye ni ku di ka chem dada waye ni kura wi o ono ntia se waye kura bai thousands ye ka wale asa ga wale de woni ukuru na kada bia tie hwe no mama me afam edi o tia se gona ni kuru no ye bia no wu kura ma no woni so ano no musu gona ni kuru ma ne ye tia se wu ti ni kuru wu mo pesa ko se o sa me de o sa me she dem no musu ye de ba ku bi pie de ne kire ya je ne samba waja se edu ta mo so ko she dem waja se aha mama ko so wansun o sun pie ya se wo onu kwa de onu ye ne ye de na pie o de se de pa de pie ekubi se kwa na ya memene fi na wo mpe aso de waba we de ye ne opo ye de na pie ana ye de na pie no ye pese chese ye ni je vivi kwa me kwa no me de proposal be ko me de ne ba kromo ase o de ba me de ko se ba kromo ase na hababoma o me de be ko ska clubhouse wow me ka baboma they say proposal down no say show so ko se wa da no so kwa e se lumba ti ase ana go de show yeah man for just ana mo ye de e be increase
ana mo ye de nso akoso se wo se de wo settle wie ti se japade be mo se japade mo wo happy de se mu na mo bre mu na mo nya happy na mo se pre japade are you getting me okay ti mu na mo bre ti na me di kaka se ma do ma se so ma anye sa ka ye kwa no ka ye hunu ha wa ma me no ye se abre ka ye hu ha wa ma me no hia ye ana mkofo be ka se mi na ma sere sa se ade akosa se wa ye kwa na ye hunu busuafo bi ata na chi na de me mami busuafo munya sa na o ya de wa America kwa ne ma bi lumba ye birthday ye ne ba be ne ba se lumba birthday o ye o ye birthdays 2 times na same ne bo o ye 51 yeah o ye 59 o ye 60 ne ba be ne si ase ne ba be ne si ase ndi ade na ko se wa de ne ba bi ama se mo ana ne ma no kwa so mbo ye o ma mbo ye ya be ne ma okay ye ne ma ini ya me ma ye na danfo ti kwa no kwa ba mba be attention it was a more for attention she's for us wow and she will be there for us forever oni ye betena di ni kwa na me di nim de meka oni papa ye no so wi ase odi ba ko bi be from mom ye cherish no ni cherish no anti menye ni papa ntina beta ni paboni ni ana ye ntisa what I say nti no na celebration odi akosi no na ma ti say UK for so aton safre no na metiti bibi sa Germany kwa de ni ya na be du wo de ni be episo okay ti me de akosi sa celebration be sia okay now yemra other issues what the been say sia anako feel so na not to park on say ekoba say ebusuafo che so botu no e ma na park so ne kwa de krata ba bontin e ma obo ebusuafo ni ko na brefu din so na bra mehwe achi e na say sia akwa akodu say anako feel so akobo kwadu say on ti ase say entam kese ho na park so ne de krata ba bontin say wotu na park so ne make sure say krata no efiri no one buy ya na say efiri no because all the other so aye ebusuafo ni ama ebusuafo no fra wa ban so kwa de krata akodan court say asem wo court said that number celebration of life for na ebusuafo person mo ya agofu so one play mo nya o person obe cancel mo hu bi because all na ya ebusuafo na say ya ba na odi asem be dan ko na agofu so onya ebusuafo ni bi enu na court na asem so no say wagye atun be ma kwan na ebusuafo ni kwab na brefo ebusuafo ni di asem pa be cancel no nya me ya adom a next month yakopon di enkwache 29th June okay omra afi omba na kwab na brefo e be ka aseni no ne se ya to aso ahwe na bibi ai boko ti enti we wadaroba am say mebusa tie for na yefo okay abusa pani confuse ayin for na delisi akunya izo se na ebusu mu mpani for pa akoso for na ani nkunku awdo bo muhia opa akoso am se so muhia opa akoso na sia akunya so ana me sure say na nsi omo yeso omra na nye tu omo di kan invite no o he ya mti se sa di padom na na omo do so sa omo delisi na omo to aba no o tie nkomo na course ho na interviews na call no just say ankofo no kan ho na e di si akunya so iti dia ne sikwan say ankofo no se bra na wanko na sa moment na ugina enkan ya wo parliament awoko baba jama swelling ukoye kwa za swelling kwa baba jama kwa iswewe nwa wada wa brada na de oye bre wo mbre say akofa nyuma be bra so awon so bre wo mbre ye wie no on the way that's a lighter note ye wie sabe ka esomo brade mo kwadu na ka kwadu no be yiwa no wo yiwa no edika busuapene ho no kwa no wo dika feli wo no busuapene yi ukofo na se mo di to akonya no so de so mu hia wo ukotena santase a ho nya mabusuafi nya ho nya yi wo okay ye santase ho yi wo pa akoso ho nya yi wo akota santase mo twa won hia nyina mo so mo ya busuafo no nyina no obi ene wo ka se edi busuapene no mo hubi o say na man pay for na mse na nanum bi o fa eye ne nkodo no side kofo bi but omo de wotena konya so ka se de wo ze ba koso no mo kire mu ye ya say we fi awanya we fi sunya no mo kire mu ye ya ande no kre wa ma all right yes akwa nu forward up same abusua na num na force brane mo kwadu no wasa ya de foforo mu animu a ye no kom sa fa kwadu no ko ene sai
saa nipa na owu ye na Lumba na o ye ne bibia trokana kan wa akofa sa nyere se ye hu ne ko fogo animo o double standard o kan we na o che no be card foforo ana ma ko fa tete no ma ya busuani nyina de baaye na mo se brane mo ko adu ama ye ko animu no saa busuani ma de hye ba ko so saa wu eye Kofi o se ka ya busuapani wa se de wa ni wa se de za busuapani then no say am for tata so baba atata o asem se me no di kaka wo ya busuapani na wo se saa ta wo ya denti ne tata wo so tension kakra wo tension wo efi na tension go baaye so ne na Lumba sensem ya who cause it aya se mo ana fi Lumba sensem no mu a Lumba sensem no mu kwa na wo se ka tension to wo na wo se ka wo resign aba Lumba sensem gina mu no before say ho na ye dey threat wo de no ti na wo Kofi de na ka fi wo ja Kofi de na Lumba de so kwatwe wo tikeri kan so tsam kwa ye busuape wo Lumba time ye Lumba ho de ni nti na wo si ye threat wo yeah so di nti na ho no da so ko then ko fa post ko aba ye na sema bia ye nti Kofi de nde wo ti fa post for me go bia na okay yes wa ka sempa so ti be post for bad what is your interest yeah ka ultimate bia batimati wo na what is your interest what is your concern so ka say Kofi ye na remember say 26th of March sa abre no so na busuafo ko hye mo 11th of March HS o motu and na pa ko so na cut at 25th of March and the two wajetum okay onye ntumu so atike Lumba de ne ke si sa go be chase ni go chase say onye ntumu si atu a yakọ na no ni bi na ko so Oji Kofi ye ne ye ne se de wo Lumba de no onye ntumu si atu the for police se de wo ye wo tia sia na wo for police Lumba de wo for police ye no eno kwa de wo bra na police for kwa na send warning ma threat ba so na wo chese kada ne sequence busuapani wo di shake se yawu de ne sequence tie pa de betum sequence wo timi anka busu we abu hadwen problem be na bring bomaye for sin na kwa robe di wafa mama chana mu no mo out it depends on new ma wo satisfy wo ye ama mu say na what take stand bi your favorite outsiders bi lukwe bi enadi okay and also person favor outsiders be ahead of abusuafo na kodo fosu ni obusuani omo charges a omo cut on ba bonti chese omo tunu no ina so ba akwa no say afi na onti abusuana sem onfa ni die ni bu omo abusuana mum na or try to be please abonten so for na de omo nyina na me bi na me bie so okay the one my dad church ni nyina no say me interview am pedin bo okay oh dear but the omo nyina ne say ta Lumba ewuye no abusuapani making a statement in your co-interview, you know. Okay. Abubro the co-interview, no. Yeah. Abe no GHP. No GHP. Yeah. You want some kind in I say. Or a double shapenia, I'm feeling them feasible or necessary for necessary. On Tremo Bianya. And also by investigation, or small Ebenezer. The Ebenezer no call, you know. Okay, well, also one of us for Wamudi. Yeah. Ebenezer. The Ebenezer no call, you know. And I'm going to class and normal course. Also, I'm going investigation. I'm going investigation. Also, say this a cry. Why no? Bro, what's the investigation? Bro, and investigation. So we investigation by you. Okay. Court proceedings also. It's a crap. Yeah, who investigation go go here? Okay. Yeah, who exposures? Okay. Investigation, you know, is it proper? What the people say investigation we you know. So investigation ko aba na wo say aba no. Wo so be say wo ankasa wo cross check o. What you need to say? Ozebia no pass for no. O man go for the investigation. Correct investigation. Correct investigation. Correct investigation. Ah, pass for now call no one side. Brimpoma obusa no. Okay. Obusa other side. I know so can of course obusa one for snap for. My for stuff is say no correct. Yeah, worry sister. For snap for su. I tell me na no to king so. Na I said for snap for mama for snap for. Ah, your friend is on black out there no mama. Yes so ya. Yes say. And na me ka say. Ya say we are see we on. Na me hu ya mo bo. E mo ya o. Haji. E mo ya o. Na wo hwe date kwa na say the wale akwa na 2010 Lumba ba Ghana. 2010 na no wale. Ka so ba Ghana no wale burubu. Obatin say be pim say no ba Ghana way before and even 2006 as a baby.
and we share sisters. I na hwe kokko to hwe ni mfasi e koso ne di asem na wie na obo ni tv no ojubreti ga ogwaso de boss se ko se wanye enye ye obeja wale onu mo ma jubreti si ayama na council ma yekuna na umu ye ka se be yekuna ni bi ojubreti osane bia sa that means enye no kre ne ko si na wo nipa bola ni kura ho oni nyantokwa ho na se mo da ho bola ni asem mo de ko na di that so oboda ma obidi watembi bola ni ko ni ma de enye I am telling you. And also me kaka se wo dey asem kokko to kwa na court ye mu anfu. Ya dey asem na wie na bia wo so kwa api. Asa asem no. Edom nyina duduo no. Wo dey kan kwa Ghana ye nya intelligent people omo media personality omo ka bia omo nyina abe condemn us anye we. Me boa. Omo nyina abe condemn we. Me boa. People bring akasa fa. Judges condemn, judges be lawyers be no be. Nyina be condemn is issue. I tell you. Na sabu so pero is hard way. Do kesi confusion. Ewie ye. Ya frozen bra. Na ke be yi wa no. Obusu afie. O so nko. Wa mawo, wa si ho. Even sebe ebuo kwa na nye sa case okwa busuan se. Obusu apani hia wo. Na me boa. Today na say kwan wunim de okwa o meka ma media no do matenti ko ni so mkwa e bebu sanse bi wa ntimi nya no e bebon wasi ho e ko fie ye wie troka na if you crowd sebe na nse no ba be asisi kwa buso pani kwa no odo atoko so o sere no hwe se de amanfo bi sia manage problems na wo celebrity fo bi awu wa yi o de he so do mo sia manage no na hwe kofo e course ayi no Yes, upon the in fact. Me to na me say me busu ni na busu pani we pa. Me am cry say no. O ma ya de. So be a di one dance. So say bo man fi body e. Yeah. Yes, upon the kwa so kwa sebe man so controversy kwa o che lumba. Cause of some call radio so kwa otiase kwa. Anu kwa radio so man even anu kwa na maami ko tena radio so maami no kwa ya manage no. Yeah. Am a year so who di asane. Am ya manage no because of ne man ko jina na chi. Yeah. E de pepepe was so for the kasa say maami no ba ye ni bia ko nsiase. But abusu pani for do be so kas baleta no abusu na to mo ase. Ama bibia ebo. E de ya one no feel one no ma. E de na chese abusu pani betima trase. Ye wie o manfo kasa mo de amanfo bebre e de blame no ko ma ko sasa wase de o ma ye. O da abusu pani we yi na TV. Sa ko sasa o be para chawo. How dare? Fa chopam na so de ko court say. Yeah, so more. Kusasa wano me power chawansa. The commentary before a year na mwa. And then my do be a do. Now wo dey say no, wo dey hwe ne normal. Oya comedian bi. No, oh bro. Bro, unse wo say me a. Me nkasa ye. Eni di atam da. Me ta modi. Ba me kan asem with character. Comedian ye dey comic. The characteristic asset this year be was a rewo bi ni wani su bi. I say when did you say ni program mo them light. With the baby ana or the cows akase bi di agro. Na wo lunch. O say in life they won't mean serious the baby ana bi I say. Bro, ye ka busu pania. Ye ka busu pania ta busu pania say. Abusu pania mo hini ko mu juno. Do kwa water pressure ma him fune da ho no. Also water pressure, also what pressure na ma ko si ba ko so yin ai that sebi na that so ba so yin so. Water pressure na me bia ko ti ba ko so yin so. Water pressure na ma no aye no ho I don't care. Ni bibi na ba bibi. Ebi se woni ma bia wonya ne so so bonya no ma bia wo ro fili. Wa ye ko fo bia pede amomo. Eti mu abusia no se mu betem mu se mu betwa mo se kan se mu be de anya na sem eti we de message se court de ai nana brefo waja to so be kan aja to be kan wa am say ye call am call first court bi na eji obi so tuma na be kan case yi wo was that is I know the say eji obi tuma na be kan case yi wo. Okay. You didn't come on. You can't be biased. Yeah. Yes, so imagine I can't. No, no. It could be that I'm just going to confuse why I can't say me. But the other young cassa, but I'm saying court case, you know. Because I know, say, I know now, Mamma Cosia say, wow,
ne fa ho e na odo broni so fa na abuja pani kofi wo nso fa e ho na obusapani kofi usukura dem say why ne caucus say although he was a defendant, one of the defendants in the matter because also any caucus wonya dey ona ye so I dey e na also che say ya ware o say nsem na ye mienu de ne di kan e say mama akoso say was jama mmem no e kun that bimbo mama ware wo mmem to one e wo tumi e wo say wo kire aye hu tutu ne ade ona ye next of kin according to jama mmra it's no dey busapon ko fusu ko na court e na no court bu ayo ka say there bi e wa kan for mama mmem no e wo Ghana ha na busapon ni wo tumi busapon ni ko don ko ye de ye ni ade na aka ye ayire na ye na ko ba say abusapon kire say ya ware yes sister odobroni when I was there be on the only surviving spouse e na me ba mu say okay sa mambre mu kra na se bo se aware na bo se mo akoko ka ko se so won ka won so ye yire esa ko se salary mo bo je to se wunya awale okay but let's not forget so odobroni lawyer still file a counter claim say ye jai ye maami akoso asewa ba ko do ye jisu ka se yes gas there be na dance ha na sa mamre kwa mu kra no a na se ko se wa e ya we se odobroni awale no say okay ka mamre kwa mu a waja se aka mamre kwa mu dia okay ena me kan so mo kan no ma ye no film okay empata nyina ama ibi na we there bema be capture bema bia ni ho a oso wale oba mienu a o ma ye pani ntiase ontie wantiase kwa no so busu betu afa ho kude no akoye si ana anti kude no ya sie no hu na enya yiri biem oma say ye kan kwa ye respect part ni mienu as ye pese say mema ye tu autonomous bi o da bi as ye pese che what say ye bully okay e to tasisi e to tasisi e ti so ba no so ko fa be ma foforo na wo so kwa no so fa be wale na e sie ya ka wo be tase oh ye mema ye ha me pese me ko okay e wiase na ya ba no eno ma bia be di ensamu a se mema ntia na fin se oba fall kakra bi oba na e week ye ho de che ma physically sikasemu yeti company kase nya ina de da no wi mema tange na wa enipa tange wa na mema nka mema be it the best kafo mema mienu definitely they can use all the to manipulate ma to ba ko fall short oba bia mo me nhwe because of enipa na bia one ne etene say no need delay here because before so oba pass oba fa di kurachi tiu okay ejire no ma bebire so ba ko ba ko pena wa djama fo ba be ma de opa mo ba ne bibia ama no oba ana o yeso office kasa no na ho de wo physical dia go sa poncho ekodu awie igwe che kwa select copy ama uni yesu ba ndi ma no he na no kwatra no ha wa kwatra ete copy so awabo no du visa that de lumba no ye ma me kwhwa na ma me kwhwa wa ho de se de mema ma wa ho de se mema na du visa ma ho de se mema ka wiase ke mema ebitu potre mema o ba bi o mo so ye bibi tia mema de what you say na ye hwe do na yes mema de sanity e bugu be mu register be mu eti e kone akwakosi a e de se wo kwan se utimi wale oba foforo mra ono oba bi tia oba ni mu hwe because mama ko say one ni one kon fan court say entisa se ne kwa wa bi aka no okay there's a already na no omso hu so no oba ne tijo ne wo dede ne wonim ye wo so ne wo ye no kwa me ba ye no kwa no ma chase oh ye no kwa no he comforted he protested ya ko fo bi se no oyinani bai na if is oyinani ko so oyinani kwa na mo amoka so oyinani ti be ma no so mu fi se de be ma ne do be ma ne ye de adam ka so ko ba ni yinani okay de se ko se ko yinani ye ni komo with the o de bi bo de se ko yinani na mu fi se de be ma no so ye ne nye adam be ma no de o ya de nya na mo so no ba ni nya na da jo be ma ne ya de nya no ja de bi de bi na to kwa okay sometimes let's be on the woman's side of you okay mate de o kana se ba do de yen hwe ba bia adu sisi ana eti de adu ne abusapani brefo ya fa nko ka ho ne mo me be sere se mo fa nko ka no sa se de mo twitwi achi kakra bi na ye de se okay well no am aye de se de ko ka ho afia ko ka na achi because be brasi da
ya kokko to ama ma kokko to ama ye de ya kase e jan sha to fun so ma celebration e yu eche na variation abase e yu eche ya se mo ko fa wa na wa ko fa sika se bra ya ko ai first case ya kokko to ye hu ye ma wo se le akusi hu se we de dan de wa wie obusa kwese so za to obi aso ho e yu eche no ma be sisi nti we so mo de na ka ho a ya be se we de bu ko to je poma chaw service enum bi kwa ye ko fo ibi ma no ba kasa na apale a sometimes abufuo de nsem bebere ba mo ma no kra na di na service me kan asisudia no disrespect to obuso pani no ne mo ne ye bi wo ha se wanka obuso pani na account mi contain o kan na ko fi so I'm telling you we no disrespect to him as a nipa but ne ye no entwe kra oh bro the kan kra o de kasa obuso pani a to make it was how o ka character say bi ni bi na ka say characteristic bi asa agro bi die bi media ni die bi yes the bia no dabi say there omla this issue a critical issue okay this issue for them kola issue sa sure issue this issue ti me social media boso 10 months na say wa issue no udi animu no asa hwe fa wo a people so emotions ta wo on kasa bi bia fa no na oh say me kasa characteristic oh say me kasa characteristic sama kasa bi na asa saka san so kanom asa ada immediate family na omudi ya no asa o sa toto bala komi obi ni wasam no bitu bala komi na se nipa na wo ye bala komi o say ye ne ente kasa na se bi so na kasa na ya so bi kasa na o kana dabi okay brother asem na me bi say e bi ana house ye ente e bi ana o kana this man is being me person be use word emphasis ya we dey so your immediate family ni bia I won't be happy na abuja pani de o mu say if say e case kwa na da busuan mu na say odam na other fashions bi kwa no e ba o hwe obusuan mu interest no matter what na say other one no a o da sem ni kwa na o de akokoro na o de betwon beta obusuan awe de wa tie busuan create confusion atase ntino de be di kan say good some dey nana brefo akoka ho ani di se di asempa nti omko na mum ye be sam so mum eni asempa maye asem ne yekodi omuni de papam na nka di de say de to no ye mfanto na mum no de ekọ de sem se kwakosi the injunction of celebrations celebration of like lumba yeah and that's still a celebration of lumba no that's so petty yeah celebrating lumba yeah the celebrating akoso sewa it's if you so there na boa na be deep poma mo nsam dia mutima celebrity lumba at any time you pay bia amasa there na say the whole lifetime no omutima celebrity lumba bibia o sana na kofi so dey call court na twa yi wa busia for perpetual injunction na say afebok na twa yi na mo ba na sa there wo busia pani there woni kofu bi timi celebrate ha dream woni kofu bi betima ka mo celebrate bi ni ze mo busu amoye mo nhihye mpo na no ko Ghana Music Awards ko gina o ka say museum ni wan na say o de o ni gofo bia museum so be ya na be gina nya nko na be gina be ye na wo bishop ni be be gofo de wo be gina sa de no eti lumba sebe eti ni susu mo wa pare ya so eti lumba na sebe em say so ni busu afo no esa contract say wono mo twa busu mo anza na ofi asase so ana ben kai because the busu pe ni ye dia ye nyu omo and that's what busu pe so da say de wo ye no nya na ni so because I can't take far. I can't take far. I must say the necessary. Because wa bimpoma of a poku. Even me la cross say what no nyum gra, I must satisfy. How many threats? No must satisfy what no nyum gra, must satisfy. Who's a man for big church and idea? I know say of a be wo mo dia de. What's with it? Now of us wo of a wo anyo of us de dia de. The way the of a be wo mo busu pe ni dia de pa. Where your father was Busopeni paid the idea pass. Oh, it is a cadia. No, that's a 1 year neighbor. So, what me and Castle, when you consider by it's July 26th. I don't know what July 9th June. Just a young man,
nneɛma bɔbɔ anti yam se na ba mu dia na se 1 year no na se mo kan na itimi favor de mpoma mo dia 1 year celebration mo so timi otimi akabo ma yɛ kan kabo mu da busuape na so ya kan ni kwase ka court na ba ese na atena ma ba se na pa ko so ne kata de ba bon che se otade abusuafo mpanyimfo na yɛ sabusuafo ka e ma be mpoma mo kwa abusuape ni we be na so no mu nyimu because or stand there watiki say no be yes ya abusuape ko abrefo so about che nti na ma ko wie ko se so won na yɛ abusuape it is odi asen be da court yɛn fa asem to nche ko onye abusuape sa the court etimi yɛ nhwe no sampa abusuape ko abrefo na yɛ abusuape ni dia ezi obeka na sa busuape no ntimi e celebrate ntimi me na kwa wo se tuba me fan fan da me da fa confuse na se busuape no confuse na se won ntimi celebrate e ba na sa so dia na se fe de no ma bitmas abusuape no so no so asede aso wo ye and this year na se bo kwa akura no ni no ma hwehwɛ mu wo se bam na se interesting times ahead o na me na make it say ni na be just court on 7 so what I say asem yes re nyame na o ma no kwa na di na de o se court timi kan timi bamu was a court kan say e ba ne say o de injunction atoso say the poma mutimi celebrate dia na mi zire se lumba na se lumba ba wi ase no bra mo bra no nyina no ayekwa manya so faso na yiye manya bi anye the celebration no kwa so mo kwa kusu na mo de tra du ka kotoso the celebration mutimi nye mutimi fani dimpo e register hwenton atase itina na bi ni so kwa sebe yes wa o ma ye kura yi ene mo so de bi abresta fosia oton de o se ka fosia mpo na o se ko no mo na eye no mo kwa de bi akoma amanfo ma no na amanfo so mo nton ati de o kana se atase because eze bi aye na de bi aya busia na nipa de ne dia ante busia pani sa go fo no so no mo yes ade we te ade na fe de abom o wo no mom ene ye okay no mom de abre wa busia ni no waton se ne kwan so be say bible asem say ade share na fon yan kwati atala piao ebi na mzc yo na chemi tia so da memo aye ayi interpreter memo interpreter ma me you know what I say what chomfo na na tonkwan mu ana sa no manya so ye ka ye ne ya o sesi tesi a de say obe kan wasem de ba no nipa na trans back aya ma no nya ya wi ase na ya ba na sa na tie sa na tie ha kudi bi sa de ntino sesi sa sebe mi nua na me ye free ye funu baako eze mi nua ma ya me no free ye fu baako ya wo ya ba wiasi na sebe be me akosi ma me awi na mi nua ma ye ti bi fie nyina yi na me ma ba ye guru na on the just space of 10-15 years bi oba bi edi ka ba ma bra bom na oba oni mi bibia etoye oba oni mi bibia with support of babusu apani odi animu na se unia abusa pani kwaso no ne kwaso sanka mo mata se unia no de mo mata kwa ade o de mo ya abujina sasa mo de mo fa kwaso mo ne to wa na enya gofo bi no mo yanyom no mo de pima kutia na bi kansam bi you know if sabe yeah de akoma pa kwata ma me achigwa fin say other side no kwa no entwa yi asisie no mpo no ye mom ko mutimi frɛ no mo kwa person mo atwache asemo mi ye mo man twete mo hadwen ba do be de de so mi kodi eche se bia mi ko pe bibi e ye no kwa na me sanje so fi se wo de na wo ye na ya what do you have to call me to insult me and I say threaten me and I say hadwen now e bitimi fa obi picture now they creative platform now di watem I say we ka group no ha so no sabi say won't me send toilet na ma o e wi eche kwa da bi e kwa che da obaba akukwa frame say I akosi be ma ho fesei now you nice last time I say now ko di obi echi a ababi a young girls won ababi di echi no onya bi ni aye live now ko di ma mi we a sabi we abre wachi a he camp wo mere wan ko bi ne no ma bi owie no sa frese bi osu wo hen
was bra na mo chilling. Yeah, so We look at that. What did him atama ana sabe de wo ye no meka se me ye bi so a me gi sa ni je na enye case of me tu munti no me personal ni cha me je you can imagine me nyapa young girls ah yeah baby no we ni me nyani paketo a me asem se me nyani pa fun so it dey we ma be di a na we ni be convince me that means that's me ni di ntia be di ade we achi it's a calling I have clear conscience nam di ma me na chi e di me wu ba do be di matamo a me serew and come coat go and come skin me serew na kofo bi na utimi wa na obi afrew no frew no ma won because of what comment section we create comment section na what about ma me na e de na si wodi na tamde e di sabe a shawo nyina to so sabe e de na si nyina di na tam na so obi su ko support na obi su cho comment section kakra bi go say do you have to be angry oh enti de maka na maka and say Sebano hunam Bamiakosi has won a lot. Okay. In terms of nipa na ye twa no wahia no. Wato barrier. Barrier no so no ne barrier keto asa o. Yeah, edu anadwo a Nyankopon ma yen karante nyina tu twa no wahia. Say de ye twa no wahia no so boy so ye ho ban. E give and take. Also bomb pie say nyame so nhira ye. Say na no kan ye give and take. Sa na ba say hunam ejapade no so dia. Nature is real. The OCCB and OCC, I mean, it's a Canadian. It's a dead of my mini Japan or playing a party. And at the fast was 7 numbers who was in you. Say, now swim Jim. Baby, I didn't share. Say, if you never took my CIO. Say, no, baby, I see no. Se nipadua na esie no se nipadua o se ne body no wo se wo hen sa nipadua ne body nyina no nye nipa cha sase so de boye edisi yankopon ne boye ne dia body ni nyina ne dia o man na no hye no ma fa so ai de ba bia hye ntabu so pedi kwase ba bia wo de kwase gi ka tu ntam kura se so so lumba yo de hia na ka se o de hia dia enfa no sisi lumba isi o de hia ma o ma so de hia si Musa be trying to talk say e no she we wo after we we say wish a whole contradictions start here confused oh now no ko jina Ghana music awards here contradictions TGM no say GGM o ye no sabe say TTTM o ye no sabe jina ka say Denise kra no man koyi Jere no ma be nkoyi. Ebuso I don't remember say you want kasa utimu che say things are not going nowhere because of you and the things are not going on. The man stops on you. That means you didn't manage things well. You are failed. You saw your bush penny lumba man Denise. Okay. And to she say na say man Denise mu nyane good soundness. I say we uzu be kasa be mama and I am mamre we account for me die na be mama na your busuafo and I make say I account for me die na de nti so even if something is not well with the kids me no ya gbene ye mama busuam ba be ma ni wu a okay obusuapani won totua kwa kan kwala no nipa no be ye mo ba akwa no say papa no kwa oji chopo no fi o ita say me no ya adwen yeah oji chopo no fi e nyina mo ba no nti ada me wo fa mama ye fi abusua fi asi ye dan ba ko am for mama dia aye wo mama eso mo hene mama hene ya ebi ni manjia ai ko so ka say ba ko so mama hene manjia na ko akura na zi ai achampem hene no hene ba kunya ya say yo hia hene kran so yo hene ba ko etu ntutu nyina no ntutu enko yie kwanti na nkura nyina no ba kokko wasada na ye because to say no dey na me kan say bra upon bibia no say agudie this is critical issue na the state of mentality normal be ewu she normal be ewu so say bia sembi wan kan you say o kan no this we are not joking no this is no joke because we obi o ho a o free person no obusa penny die no free you free no kwa no all time also okay me kasam so me to way be serious for normal be won but let me know I'm the best comedian I know the correct but do say me the best comedian me every wise man be know how to make people laugh
But when it comes to critical issues, no. This issue is complicated though. This is about me sabe. This is our work here threat. Oh yeah. This is about me do sabe spiritually. There's physical threat in abanos. The spiritual threat aba. Let's say we bring in your match. Ya report sama you. Ya kwan mu kwa nyina nkofo kwa threat here. Yeah. Ba me threat me amai. Me mu me yasa me timi. Go dem ba gwa me nwuru da. Ba ga da me ko me nu ba bo ma kwa no jankwan. It ya dey me. Okay. Ani je mu ajiri nyina bi. Okay. Yeah, me too. And beside that, so no, the true conscience you clear to me. Yeah. I don't give a damn. Yeah, say well, me man, go home, go. It's now my medical mammy, everybody to please. But I'm doing good people. Okay. But the life is me. They may pay the mayor me home. But me, I didn't tell me. What I say. Now, nobody can advise me with anything. They may be a second wrong with any punk one year. It's a mammy, mammy, quite the girl with me. Baba udarada na mamia wu na so babo no jam kwan a wa ko sasa wa hu semti kan ko aka be happy. I'll be very happy and proud to say ma ko dia ko sasa wa chinti obi akume I just say yeah, I'll be very happy because you know that woman people don't see she an attitude kwano she's so special. I'm not against her nobody they can't be dampu. But she also can be that special. But they could be go for the chin and push you. I'm a bit red. I said no man could be go for one and continue enjoy me. What do you enjoy me? I be a car. That man special, no so special. I'm no tibu more. No mudi can't crave more. That was a question I wish. But officer could this accusation watching old manager. Other circles of Jacob when you be a check. Oh, I know my head. It's a mumu and my mumu that also munya. Did have to push and I'm push and atra. Is there no reverse until justice served? Accept. Emunya empire say over. Assembly media independent many ba. Emunya empire say until justice served. Because they say a question of be a pin ko do no. O jamu kwa go for tie won nchen entwe ma no. Yeah. If you on call if your person go with him come on form pen ma no. Because say me kasa kwa sebe. Because say e ya patapafo bi no mo yegi no beso mo ya mo sakwan ko wani jemu. E bia the crowd go nya di jemu. Bia me say bia no on pass mbie na do hwe akode kwa dumini ma kanya akora bia uti so 2 50 odo bia maka bi da ma wakase minya ikada na so 8 okay yeah e sanity e o ya bakola I mean so also nya akwa with the disrespect okay but over 50 something years 53 years to you okay Matthias oh that be adai achemota do me hono nyina me ma nante wo nyina but we really need come with let's limit our argument to what we're discussing family. Okay, akofa body you fansia. Na say bedroom rebi. Say papa ya my bedroom rebi no. You know you will come out. Wow. You will come out. And now you're not afraid of anything. No. Okay. The only thing we are afraid of is me ya dey be round. And the pan papa. But the paboni need you. Me kasa me tene. But ni ebi wo ha hu a is uncomfortable. Who dey there when you sometimes we also be a sem hwe na na judges no goja lawyers no goja wodo you be aso godi I say obi aso aso majuma no mo ya ejimi so majuma me nya ketua fa ho okay ono kwa de waje ketua no kwa obi aso ono kwa de kwa nke bullshit waje too much adwuma too much eno so na ketua fa wo mo nya me ho wow na judges no lawyers no godi obi aso nya obi aso no godi okay ya se lumba se obi aso no waje no de lumba se obi aso obo nyum so di ma yina oh enjoy no nyum na asem na aba na yesisi ni the soul mate enjoy yi enjoy yi come on there but suoi person jam so ne so na ebo okay you know I say so ti na say so ti ko ba so mu a so see one see mama ne nkwa ne say the media kan no eye de say say enkoja okay said obi ana na abro nde de obi aso na wu okay na wo su ya de a enkwati obi a okay se ne ba en sa na ebeko ntina to a ye be ka cha on se ya akọ no che se ma ya onu nko na de okoro se ya ma na damifa due wada no mimi no fa de wonti mi fa ma to ndue nti mama mi damifa due mama me ho ya akọ na we de atebushofo no se aye enkoja
ti mejame na mitimi ndi mame na wotwe dai eye on the 21st ya wada ebe ye awa sante mampo pe nwase wada any penti bom dia na penti nwase udu mampo a ofa Kofiase road a se be 5 minutes drive and I do what me amaso no otwe nkodwa ya na no matimi ko pa do me amaso no ba so masene se me fanya me ma me yi a me ne beji ti mi number 054 741 4409 054 741 4409 no me fa akonya iso na me de nchia ama ye me dofo bi a o Germany or Berlin fe na fia Esther bakope oni ni kunu chief okunini me chia no na ma chia ye me ama konta trustee on so America US on na ta New Jersey trustee New Jersey on ni gina Kofiase wa chipa oje obaduma no ma me so me chia no ma fa konya nso achia ye mabusuafo e kokuma nkane abusua omu fra Asante Mampo na me ma me de obosom ye kwa sole kwa ma sole kwa na fe du mebi kwa no the retire so sia sole be chena wow wasom Mampo man pa tinye abusua no kokuma nkane abusua na nya yi Mampo man nyina na nya yi de abusua mo maka ho na nya abusua ye nkura ini ma me na wotwe da no yi dan de be kwa chiri pa ebi abako se be ye November mo no baby oso ye abusua ni nyina ati ti abusua no stand na nyina obia be se wo ba ti e be ntoto ya na kwa animu kakra ti oba wo fe bia pa nmi ya de bia beto so mu se ma me kakra na me de besia na ma do bibia ase ti be hwe bibia anim o Asante Mampo wa ase won ti mi amaso no e hwe de o so bitim dia ya dia ti abusua aye ne aye ntimi nko no sempo ye ntimi nkokra no a se oze otwe ankodwa na wo makonye sa enti yenko ene yenko tachi na bibia anya boko na bibia enso anya asomdwe se de be ya ye maame na otwe de na yesu do wa beko na bibia kama nyame adu e ba betare oh yeah da fa nyame shodin atise mo re aka chiri ame ben pa na sebisebi okoso okoto me na so wow o sebisebi se ne ya le mu ya din bia na me ya no friend wow ma na me nua ma no so friend me nua be ma ba ko na de mi bia mi jai o training chain di shira de o jabia ma me pa amen mate obi era se abusu ya tell you na be si wa se me sere wa obi number ada etwegu ye nti ba beti my friend apo yo ya on nti nyame share den no chi na repa ye din na be pem ba I say you to feel what my be 10 minutes drive from Sofala if you know a 4-bedroom house one of the rooms here master bedroom hall kakraka dining hall and after 3 na can see a single room self-contained bia one of after garage wo fi ona nya sem ketwa bus base the one be call after just bibia wo hia bia ma fi bia bi ho na your rooms ni bi on mo no ye ntache opa I mean ye si wo hono mo a ye nhye dan ye design bia wo ko na opa wetin bia study room ma wo ma suya de obetim dia ye office na wo work from home and that person convert your rooms na more rooms so I told you wa your person you be na o dia ye na bibia ye kama dia want if number na twego no from Ewachumaya be here 10 minutes drive from Sofala a new site choka wetin wa kama bi no ho ya sunje mo ho a wetin atanse afa adwene e wetin etu boy da sa ojebre na mo hwe nyame adoma brepem e be hia na fe yeah be ya be so but e ba ku je obidi wa Asante Mampo 21st of May anya adoma ya da e be ya nyame kam brepem e be hia yakram baba ma ko se wa ko se wa papa bi okay ni ma agina okay mo gina ne chi ne ayi ko sabrempoma oh ma brempoma of apoku mela keep moving keep going high okay yeah Isabella yeah me nua na kasapa na my friend na kasa mo acheche no ma bia ni so kakra me ne kwa de nwom beba eche bia why ya guso aye toto no ma keep going high without wachi okay ne of apoku so na busua ni nyina nyame nka obi bia ho amen mo bibia baba